Iminota 30 niyo Amavubi yarategereje kugira ngo aterekame igitego cyo guhagurutsa abanyarwanda bari muri stade n'abari ku isi yose hirya no hino hagiye hatandukanye. Karaga pase kamena bihu, pase a 5 étoiles, pase nziza cyane mu ruhande rw'ibumoso, arayitaba neza cyane biramayire ya Bedi Christophe, afunguro ikirenge interieur du pied, terekama neza cyane. Amavubi kimwe Estonia ubusa. Attention Bedi kono Amavubi. Uyu ni umukinnyi kabisa Leroy Jacques, arabacenga arababeshye ngo kwina muri box, atanga crochet talonade nziza cyane. Ayo bita Bedi Christophe, umupira baramutanga bashyira muri kona. Kona kuri munota wa 5 w'igice cya kabiri. Ayakazo kwizera Georgia, arayipasa neza, baramusubiza Georgia, ayisubiza Jihadi po Bizimana Jihad arayikurura, arayimupasa neza cyane muri profondeur, arinjira cyane arikona, bari bagiye kwitera ubwabo, barayihanana 1-2-3 kwizera Jihad, Leroy Jacques, terekame igitabo cyaza cyane, aho kwita muri angle fermé, umupira kuda mu mwanya w'izamo. Abanyarwandakazi nakire Leroy Jacques Michels. Kabisa. Pioba FIFA Series 2026. Abasore ntibatengushye kandi namwe barabashimira, mwarahabaye.
And ladies and gentlemen, the captain of the winning team, the national team of Rwanda, as we call upon Mr. Suleiman Hassan Waberi, the FIFA Council member and the Honorable Minister of Sports, to step forward and award the FIFA Series trophy to the captain, Amashimesh Chanero, FIFA Council member Suleiman Waberi, ndetse na nyakubahwa Minister bageze igikombe kuri Jihad Bizima na kapiteni wa Mavubi. One more time, Rwanda! And we thank you so much, our dignitary. Thank you so much for helping us award the FIFA Series medals to the champions today. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this concludes the medal ceremony of the FIFA Series 2026 presented by Adi. On behalf of the organizers, thank you for being part of this incredible journey. Safe travels, and we look forward to seeing you again at the next celebration of football. Good night, and congratulations to the winners. Reka dushimire rero ibirori byiza tubonye, nge nta kindi navuga Rigoga kitari ugushimira. Dushimire abantu twabanye nabo muri ibi bihe, twabanye nabo muri FIFA Series. Duhere kuri number 13, Leroy Michels. Umukinnyi mwiza w'irushanwa rero, numero 13, Leroy Jacques Michels of the national team of Rwanda. And we thank you so much to the Honorable Minister of Sports who is presenting the trophy to the best player of the tournament. Congratulations to Leroy Jacques Michels. Congratulations, amashyi menshi cyane rero kuri Leroy.